Nginum sampean, Mak. Iya, Jom. Nih, Kak. Kula ki ame tak laku ki, Mak. Alaku apa, nak? Beda, Mak. Sen Australia tak akhirnya sampean lot grounding. Tapi saya nggak bi tengah nak ya. Ki, Mak. Kula amit, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekolah, Jong. Man. Kakang boleh dim. Baca lawan ke olahraga, man. Oh. Jong. Saya nggak ya, paman mesen. Asa sekolah begena. Mi pola hidup jadi orang sukses. Siap, man. Siap. Tina kontak dek kakang lu. Iya, man. Ya udah ke Sanggu. Angkong, man. Ya. Abah sampai pas istirahat beden dia. Coba apa kotor di. Mat. Sama iya, tak mangkat dikinang tenang ya. Mata mangkat teh yakin matanya ngorak re. Mata kendur. Kebaya pagi iya bertanya ngorak. Sore pasar tak kerbengal lalabden. Ibeneda iya, mat. Nyaman olahraga re banyak. Update loh ku berita. Nah. Jak benar, pak ke berita polisi dok. Tak ada kana lapangan tak aman. Tuh, kak. Nyeling berita badan riah tak gena lah nah ada nelpon nak kanak fe sorokan nak Aduh, enggak. Kakak, iya habis nelpon re. Siapa le? Bos Rohman. Pakanak le. Ya kak. Halo. Siap, bos? siap-siap dari rumah medi. Iya, bi asmat ya. Lebar di jalan. Tulian kena ke rumah Iya, bos. Yalah. Aremon daya tok tang bisnis lo asyolen Ahmad. Ya, bosan nelpon. Gimana kak? Kakang sawaman, sindang dengan kajian paman kini. Andi apa lo kian? Hedilah sekolah kalau ke better ya. Oh iya, main kok mangga teman. Ya, Ri, sangu na. mari kak gila di mana seman gila Oh, mari. iya Lawi, ya, Ri, man. Oh, serah kau ya pasti pada. Bang man. Lawi. Tengah tele. iya Berapa, bos? Berapa setiap polisi banyak ngontrol ke pasar iya kena cek pas terus ada kanan di akal badan di otak
Ndak ada bisnis terolok kayak dengan polisi ya. Benlok tercium bau kejahatan kita dengan polisinya. Setoran beri mak orang. Anu bos. Anu dak remah. Beda elok majar, Bos. Kakek lo todus ketatun re. Rajir re. Tato hello kiti. Are tatun kakek re. Kalong re. Lo todus ha sampai bedelok majar. Ayo dinas mau nolak ban kok. Beda sekilo majar, Bos. Apa di? Lo ngiding kok. Beda sekilo majar. Hah? Beda sekilo majar, Bos. Ngatasi orang yang selok majer selia aja kaki lo bisa. Aku boleh ngatasi bisnis selain. Apa perlu kok setoran tangan? Wis lah bos. Reda nang apa ya? Toko kok pernah di lapangan. Ya, ayo becus. Siap bos. Makat. Lakukan dulu kita sih. Iya punya kilo muka deh. Suara apa, Mat? Orang. Ada kak, ya kok anyar muka kak? Ada remah. Tuh 5 jam. Ada kak. Macam gila kerja. Oh, wes, mau ke karo masalah Richard ke Menora. Kalah atas ya? Oh, ya siap. Lah kak. Tak bisa tuh. Lah, pergi. Ah, bombo. Kalah pergi ya. Hari apa ngucap ada? Lah kak, cok kalah kak. Kak. Nang. Pergi dong, pergi. Jangan saya melihat le. Mun kau kenapa ni? Iya kak. Beda apa? Kena setornya ya? Kena bos. Hah, kalau urusan receh dan dia tak bisa ngatasi. Saya nggak le, kalau terus kejadian padan gila ya terulang boleh. Iya bos. Wes mulai. Mak, nikah rotena ada dulu. Mungkin dia ngomong lagi nopet. Enggak nak, mama lo terorote. Suruh apa sampean mak? Tok dah boleh. Mama terotaji nak. Oh, okey mak. Mungkin rotena ada dulu ki. Kau lagi ki ala aku wah. Preman na mungkin dia ngomong lagi na tajin sarang ngopet. Wih lah sabar kan nak kau nak. Dekik lek kena tibi di mama. Oh, okey mak. Kau lagi mangkata laku kau lagi mak. Iya nak, tengate ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di,
Hah? Ayo dulu bangkat. Kau jadi keperluan lain. Ya, yuk, Mat. Lemos, Le. Ah, apa kak? Ya, sangon, Le. Sige ba sekolah, Bang? Hah? Sangon na. Saya mau apa? Sa sekolah, Bang? Libur setia, hari Minggu. May sekolah ah. Ano yung iya yo? Ilawe, medyo man kaman mo, jaga ramara. Oh iya, air apa kak? Gua main rasa saja. Itu gunakan dari beri apa ser. Ilawe, siang mo na nih. Oke, siap. Mau setia di. Lo kira-kira boleh bos. Saya bisa kita kemas. Hah? Pakai bisnis teman. Monto go beri pag kuno majer. Wes lah, petenang. Sementing ada setia berarti orang ini. Iya telu. Koki cukup mek lu. Kalau apa sampean mak? Tok dah boleh. Mama terotacin nak. Oh, oke mak. Mungkin rohnya ada orang lagi. Kau lagi kaya ala aku wah. Preman na mungkin lagi ngobang akin na tacin sarang ngopet. Tuh, kemana ya? Tang mama tu rata tacin. Benapa dia tak ada? Ya pasal ni kau ning lemeh. Pola hanya tak terpesen setoran pe ilo do polo. Saya tak kira temu kia. Silah cepat pe. Asmata akadi nyetot PC. Gila ka dengan tong PC Mat. Kan apa di? Jadi ngomong.